بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيتي أخونا أخت أدي مي برنامج وتمي درس درا gaatum ballawum gendawa emmiha beefulon mi ramadan mahuge hew edun taka mubarak badiya tahniya raddu quran miyaduge mawduwa ki roda fardu kurevumuge hikmay شكفسنين الله سبحانه وتعالى ألغن وجه رودا فرض قربافا ميواني وربس ماتيوري حكمة كتكا أي الله سبحانه وتعالى تقوى بربو كيرت قرآنك الله سبحانه وتعالى وحي قربا أنغواني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى إكوان تكو جنتب ميهن إكلانج إكوان تكو إكلانج نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنبي متوري شريعة إمام كتب ميهن مؤمن تكون ألغن من إمام وجمي سكنة كتب عليكم الصيام تبامه مچا الله سبحانه وتعالى رود فرض قربافية كما كتب على الذين من قبلكم تبامه بريق ميهن مچا أمتكو مچا رود الله فرض قربي فدي ما نيكي مي تكليف لفمغا alwon men e kanye nune waniyeki mi Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatan hame kani fardu kore be kame nune mi ge kuriga ummata go maccaves mi kam wani fardu kore wafe hame kani alwon men maccan Allah fardu kore winama mi fahare ga alwon men ma bodu kama ka vedana ehim wima ekan lui kodde mugotun Allah subhanahu wa ta'ala vidige mi angwani kama kutiba ala alladhina min qablikum تيبام هنگا كوريغ أمتك وس فرض قربون فدين تيبام هنگا مچا ميرودا مي فرض قرباني كيف رودا حكمة دمي أنني لعلكم تتقون أي تيبامهم الله سبحانه وتعالى التقوى برمتك لبيتي أخون لبيتي أختون شك وسني رودا كي ألون من نفس تقوى برقروانا كمي الإمام ابن كثير رحمه الله بدال وني هم كشور مسرودة كي إنسان آج هشگان طاهر کو أدي شيطانا إنسانا وسواس دينو متكا بينو كرا مغتان إنسان آج هشگان روا داتي قرآن كمكي رودة كي رودة هن يرغا كيوما بويمون إنسانا دروه ألو كمكي هن يرغا وسواس تك كودوغن دان شك فسنن أي ميدن نواهن شيطانا دتور قرآن مغتا تاريكو داتي كرم سببون اكان انني كيرتما النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسفل معنا آده شيطانا انسانا هشگندوغا دور كره وسواس دينمغا دور كره انسانا هشگندوغا لي دور وافدين ميهاوس الون منگه دشمن عداوت تري اچه شيطان آكي اما جني شيطانونge ondagu algonuna warab bodwan namawes algon men mikankama samal weti bijikama wani nama
mikankan algon mena koda kore begen dana lobite khun taqwa ki Allah subhanahu wa ta'ala azaba algon na demedu algon men la hurahe fare nuata fardae etana wade vedane ti algon menge mativeri sahabiye kamgawa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu vidal wani taqwa veri kamaki Allah subhanahu wa ta'ala uredu men neti kiyamangatume uredu men neti kiyamangatume adi abada abadume ekalange handuma kurme ekalange handuma kurun nattalu men neti ekalange handuma kurun matiga adami hurume adi ekalange shukuru veriume ekalange devva fawa ni'mataka algun men shukuru veriwamvi e inkar kurme neti kufuru men neti ehni Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihu nadevva fawa gina guna ni'matan ay tiyabamihu guna ginti kuram masake kuriye siyadat kurwe ne kanta takennone algon mena fenumuge ni'mai aduhemuge ni'mai hingumuge ni'mai ettiga hifagingolmuge ni'mai algon menge gunawantagu ni'mai adi ege turun kiha ni'mai taketto algon mena duniyega Allah labba fani algon menge khidmatuga mi huriha takecce labba mi wani algon men nattaka eggama kandu algon men nattaka labba fani udum ware wissawani algon men nattaka em Allah subhanahu wa ta'ala algon non devva fawa ni'mai takagi en evves e ni'mai tang algon men kitam warakan adad korong olna algon men adad kurwene kanta takenno insana miyameduga visnalanje Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu vidalwani taqwa veri umaki al khawf min al jalil Allah jalla jalal matiriwanta Allah subhanahu wa ta'ala birwati ume al khawf min al jalil wal amal bit tanzil adi Allah bawa levi takecca ebahi kirti qur'ana amal kurme wal amal bit tanzil wal ridha bil qalil adi Allah devva fa mad minbara ruhi qabulume algon men Allah devva fa komme minbare kamugo vesakalang devvi en algon men ruhanjen iman kam rukune insana ge iman kam furihama wegene nodane e rukun takan iman nuwe em Allah ge devun takan Allah ge minbar fula ei algon men ruhe qabul wan jehne kame din mi vidal wani wal isti'dad li yawm ar-rahil adi algon men du ko dang edwa nota algon men dunia du kura duha tayyaru me ebahi marat tayyar wash ema eg mane ki abad me algon men amal tab hisab kitab quran je abadu sunnan je ni tayyari halatage mitana alwada kiyan je danati abadu algon men tibetana kan nuhada e evs mi he kan onnane kamenno evs nabiyya kan evs rasul ka ves kamenno duniya ki fanawe neti danatane names akhirat ke gowachki daimi gowachki em etanataka algon men tayyar wamvi ei daimi miru kama fanikan liben tanaki namawis emi hege amal tan hewajji kama wani nama ya khilafan amal ta goswe Allah engi magun ekibave ekalange kufur wa mihunna Allah subhanahu wa ta'ala wani naraka tayyar qurawafa ema lubiti akhun kirti Quran algon men ekkolun anekkola kiyas algon men fennani taqwa ver kameki kom hew kameki asas kan kom hew kameki asas ki taqwa ver kan huriha hew kamen algon men libingen annani taqwa ver kamun kan huriha hew kameki taludande ki taqwa kan nikam visna ballawa algon men hinga kirti Quran go bayin ayat ka balala Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrun rizqu devum gas wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib
algonme rizqu tanavas kuram beenumani emje taqwa veribe rizqu hodumuga algonme makara hilata wakkan kuruma riba keuma allah haram kuravi kantatan algonme tanavas wumuge maanaga anuwata beenumuga algonme ekankama aragana vijkama wani nama e tanavas kame nulibene waguti tanavas kame faharik gatu edane names natija ki koba nikamati begen dane algonme mujtama algonme fennan hori dirun hori misal tammiga mi fennani kiya bayakto ribawi muamalat kuramun diei mirajega algonme hayatuga fenigen dia emihun tanawaskum ga ainu fora hisabad dia nama eskobato emihun ga nameves nishana ves netigen diei algonme nanki kiyan enge hisab ga ves algonme handano ga ekankan hinga fori mallobi te akhun rizqu tanawas kurumavves emme muhim asasaki koba taqwa verivu waman yattaqillaha adi allah subhanahu wa ta'ala taqwa veriwa miha waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja emiha allah subhanahu wa ta'ala datikam ena huri datikam nukunna magid dakkawate duniyage datikam evies adi akhiratge datikam evies ema de duniyage ves fasiha kama lui kan annani taqwa verivege ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ادي انا هي نقرا غتن الله سبحانه وتعالى ميه كرزق دفانت اما الله سبحانه وتعالى كلام ذات فلا جامين وديغ واكم كلام لازم ابس كم نه مين دنوي ما ابس بيفلو هي نقرا واتي الله سبحانه وتعالى ذات فلا واجب كم به نو واجب كم نه كلام فضل وانت وركم كن ندفني كلام ديلتي وانت كم كن ندفني ehma ekalange aluntakunna rizqu devvun ekalange mi angawani timan allah rizqu devvani alutakunna tiyabami nan oti timan allah hamaken alukan kurume ehma rizqu emihege rizqu emiheka hamayan annane komme tanagge huttas ei miheka anglene kamennu evves mihege rizqu emiheka nolibe emiha mitan duko nodane emihege umra medu emiheku visna gota rizqu medu visnan jeni emihege umru emiha hama nokom mi duniyage hayai ena duko nudana ena kandelifawa umru ena hamanwanis ena marwe nudana adi e kandelifawa umru fahanala ves nudana fa idha jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ebamihum ajal as jehmu emme hindukole avahe ves nuana emme hindukole lahe ves nuadi adi avahe ves nuana ema egotan ham rizqus ei emihege umru liyevi duwahuga emihege rizqu liyevi wafani emihege rizqu liyevi wafani ma mihage banda insana garubagane emiha furana eluve duwahu ei hataru maswa duho satege vihi duwas hamawa duhaku allah subhanahu wa ta'ala malaikatu fanuwa ekujjage nikuriga livwan enag rizq enag umr enay bajverito abajverito mi hori hakame livwan em umru eliwa fawa gotak ega emmi hindukol bes avasnuwa adi lasnuwa fadai emiha rizq se emiha ka hama quran emiha beno nubas emiha rizq hama quran ei insana allah subhanahu wa ta'ala rizq ndalu wahmi wani algon men hi kura barbar ma mati farataku ema mihege rizqu ate nelen kitam me barakan hurasalang ulna surah nelen allah insanaka kandalu wa fa rizqu hama quran emiheka ara hama quran ema allah mi wahi qurani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib en hi nukura go rizqu debbe algon naki maswari algon men masana ngara ama kari gon doni nulahi urangala masbana fana ekama ko anad doni mahenno bana allah subhanahu wa ta'ala kandal wa fokoi ema duniyage izzata halal rizq libma akhiratu ke ni'mata mi huriha kame bina begum wani lobeti akhon lobeti ukhtun mi taqwa beri kam go macca
nikam misna ballava algon men nan hiyo ilm liben beenum vijja konta ko to milibeni konkama ka guligen to libeni hidayatu ko mag hoda ilmu libigan nan beenu vijja ham e bes libeni taqwa wirkum go sabab allah wahi korabni ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana e imam wij mistakune tiyabami hu Allah subhanahu wa ta'ala taqwa weri wejje nama birwati wejje nama ekalanga angawafa wa gotan amal ko fi nama ekalanga amru kore vikanta takko nahi kore vikanta takon dur wejje nama e islam din amal koron lo betahu e taqwa ki koba islam din ang amal korabu muhammad nabiyya sallallahu alaihi wasallam genna bi shariatan amal korun e taqwa ki محمد النبي صلى الله عليه وسلم جنواه ميوني الله يكلك فانا الدب شريعة اما شريعة يقول عمل كرميها ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ايرون الله سبحانه وتعالى تيبام هنا الدبانة حقا باطل وكيكران بعلم ميها مغو هنگان نگين ايرون آوارا وگين ولا ميها كنوان مغو هنگان نينگي مغو ولگين ولا ميها كنولين وگين ايرون اما رنگو علم مسلميني Allah birwati wa mihunna adi kafaronga macca nasr libum wasmani bay misal tamgen nawni algono kuriga dannawa fi duniya ga labba fa wa huriha hewkame huriha foni ummid gulifa wani taqwa ya ei huriha rangalu kamge sabab adamit tiringu macca gadavegatum wasmani taqwa verima وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أي تيبامهم الله سبحانه وتعالى تيبامهم كترب الله سبحانه وتعالى بروت بالجنمة أميهم كهيبري كان تيبامهم كجل من ندينه نكم إسنا بلوا بدر هنغراماغا أدي كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم كره هوريها هنغرام فلتكيغا هوريها غوتكم إس كافر كادا دغينا emihun adad ginafa emihun hangurama ga samanata visgina namas Allah subhanahu wa ta'ala nasr devi ekle ekfana nasr devi awdu hangurama ga bay emihun buranita ekle ekfana nasr libe kam nu nasr ekle ekfana libi wadaga hangurama ga tirega waki hisabega ahadu hangurama ga ahul werin ekle ekfana enge vigota khilaf vima emihuna libun hiddati kam dia nama isfahunati jaki muslimun nasr libu emihuna ngelibun kamaka ke emihun filagin diai emihun itran hadi noa dera noa emihuna gadakan libun madina viswanis emihun ai kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekle ekfana imam ngi emihun emihun dostu wala Madina greb rabberu ekam vi ekom emihun duwe fili dem beflok vidal vedana ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekle fana fahwa kitak hanguram kurito muslimo adadu gotu ma bi lashkar taka hanguram kuri namas emihun nokuti taqwa ege muslimun nokuti iman kam gahlwari nokuti taqwa veri kamayeko Allah emihun nasru devi roming macca gadavi kineto tabu kongrama gadavi kinetto yarumu kongrama ga muslim gadavi kinetto hettin kongrama ga salahuddin ayyubi nasara ing macca gadavi kinetto ema lobu itakun taqwa veri wejje kama wani nama den mihe kan eka nukule ven em algon men huriha kama ges taqwa veri wami Allah birwati wami hitta birwach ko gennoni algon mena dunia akhirat ko kamyabi nuli bena Allah birwati wanjene adi mitanga aduwege hingajje ekeki befulon taqwa ge mana korabwa faawe horiha mana ibes ko suttaniyen hisabegga e Allah subhanahu wa ta'ala angwa faawa gotangulu eklang nabiyya dakwa hamagun higu e ikhlas rikama Allah rasulullah tabahu labita khun mi amal qabulum ge deshart amal qabulum bainumani deshart e ikhlas tarikama Allah rasulullah tabahu mi deshartun kore es shartu
ගෙල්ලුනස් අමල් කබූලෙන් නුවාන මීහකු නොහන ඉඛලාස් තෙර විදාන කමෙග්ග නමයි සකලේක් ෆාන් දක්කවාෆා නොවා මගකු හිඟාෆකම වඤ්ඤා කබූලෙන් නුවාන ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් mi kalima niya kuragoy Allahu ekkawant kurma ekalangan alukan khalis kurung ay ikhlas terika maki de Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam maki kobato ekalek fano ay Allah rasula kamang hiku maki ta'atu fi ma amar ekalek fano amru kuru komme kamakan kiyamanga tume wa tasdiqu fi ma akhbara ekalek fano khabar de komme kamakan tedukurume wajtinab ma naha anhu wa zajar adi ekalek fan ekamakon nahi kurawwa birudekke vikom ekamakon durheli ume ema la ilaha illallah muhammad rasulullah mi kalima mi mativeri kalima mi niya kurani konkametto ei ikhlas tarikama allah rasul tabaw lobita hon algon me miyadu taqwa ರೋದಾಗೆ ಹಿಕ್ಮತ ಬೇಕುತು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಇರುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ವಿಸ್ನಾಲಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಭೂರಿ ರೋದ ವೆರಿ ನವ್ವಾ ಇರುಗ ರೋದಾಗ ಅದಪ್ತಕ್ಕೆ ಬಹುರಿ ಏಮ್ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಿಸ್ನಂಗಿ ಬಜ್ಜೆ ಏ ಅದಪ್ತಕು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಿಫಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿಫಾ ರೋದೆ ಉಣಿಕಮೆಂಗ್ ಅತ್ಬುದಾನ ಎವ್ವಿಸ್ಕಮೆಂಗ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವಾನ ರೋದೆ ಉಣಿಕಮೆಂಗ್ ಅತ್ಬುದಾನ evves kamen algon men koggenwan algon men lobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men irshad deva hadisul quran as-sawmu junna roda ki rakatiri kameke rakatiri qurani algon men kontaku narake wadidanati algon na taqwa virkan genas deni ehmi algon men narake kanwanna em ekamako e shariatu ga edi edifawa gotuk matin roda hifami hadu asawmu junna aslugai mijanna kene addana insana hangorama ge maydanoga rakka aduvunge faratun anna hamalatakon rakkatiru mattaka beenu qur'ana addana ema rodu salgunu me migotu mi beenu qur'ani e addane ke e rakkatiri kameke fa idha sama ahadukum fa yatiyabamihum qur'amihakum रोध हिफाफिनम हिफा हिंदू फला यरफुस जिमाउमा अदि एकमा गुळुं होरि कंतत नुकुराश रोध बातिल वानेरु रोध फासिद वगेंदान वला यफसुक फास वगे नुगन्नारे फासिक वाहकत दक्का फासिक कंतत को नुकुराश एकम दुर्हलि वाशे वैनि मरुम साबहु adi roda veriyaya mihaku as hadihuturu ichiti govi aw qatalahu nuwatena mara mari hingi talafula hedi falyaqul fa mihaku bunare inni saimun hama kashorun timanna mihuri rodeshe hama kashorun timanna mihuri rodeshe mane ki aharennam miulni tibaya jawabunu devigene nune තිබාවර දෙරවගෙන නුනේ මිහුරියකි හිෆා ගන්න මෙජ්ජා හිෆාවිස් ගන්න විදානේ හඩීච්චි කියන්නේ හඩීච්චිස් කී දානේ තලා ගන්න ජෙජ්ජා තලාවිස් ගන්න විදානේ බාරු නැතිකෙන් කම වෙගෙන නුනේ මිහුනේ එකම ආහාරෙන් මිරි රෝදර ආහාරෙන් රෝද ආහාරෙන් බේනුමේ රක්කා කරන රෝදාගේ සවාබ ධර්මයන් උනිකන් ගන්න එවස් කමෙන් බේනුමේ නුනේ කුරාක තිමන මිරි රෝදෂේ බුනුමුගේ මුරාදි කී එයි කමෙන් ජවාබ් නුදෙවිගෙන මියොලෙනි jawab nu devigene ke mioleni mihim vegene balikashi vegene dera vegene mihine nuna ekkotaka ves jawab devidane ekam haren ben men nuna haren roda sawaba dharma uni kuraka emihe kubunare emiha inni saimun ham kashorun ahore mihuri rodesh lobeta ho roda sawaba dharma unikan annan evis kamen kuraba mi hadis riwayat kuraba mani al-imam bukhari al-imam muslim rahimahumullah jabir bin abdullah radhiyallahu anhu garihum ekle ekfan vidalo kama asfawe idha sumta falyasum sam'uka tiba roda hurfiyam
තිබාගේ අඩු හැම්වස් රෝධ හිෆවාරේ එහෙම කම්පතුන් ගෝස් වාහ කාඩු නාහාෂේ මියදු අල්ගොන්න මුජ්තමා ගෙම්බි ෆමි වනි ගීබ බුනුමා දෙබෝඩුමා ෆාහිෂ් වාහකත දෙක්කුමා මිකං කම් ගතර එහෙම රෝධයෙන් හොන්න දෝ එකහද වාහක එක්කම සාඩු නාහාෂේ එහෙම කම්ෆෙවිස් රෝධ කම්ෆෙවිස් රෝධ මි කම්ෆතුවිස් රෝධ හිෆාෂේ කම්ෆෙ රෝධ හිෆා එච්චකන් හදාෂේ රෝධය කුල එකම නෝනේ ගීබ බුනුමා දෙබෝඩුමා දොග වාහක දෙක්කුමා දොග හෙකිදිනුමා ෆාහිෂ් වාහක දෙක්කුමා මිකං කම කෙක්ගොතක වෙස් ෆාහිෂ් ලවතක අචි අඩුමා අවගොන්න මෙන් ගෙතකෝග මෙහාරු මොලින් වෙස් මිකම් මියොන්නනි ඉල්ලා මන් අසමහුල්ලාහ් අල්ලාහ් රක්කාතිරි කුරේවි ගේ මෙනුවි අබදු වෙස් TV ga එක program ta hadi huturu labataka film taka mi cheti mi onnani den kihinen algon men barakat benum we setanaka barakaten annani barakat lebuga sabab tu hodan kihena do riya dual ekamuga matiga den vidal wani wa basaruka aditibaga lowes रोध हिफा इच्छकं हदाशे रोध हिफा रुग तिमागे कंफता तिमागे लोला तिमागे दो रोध हिफा इच्छकं हदारे दुलुन दुग वाहकत नुदक्काशे हराम वाहकत नुदक्काशे वदा अदल जार अदे अवट्टरिन उंदगो कुरु हुट्टालाशे अलगोंडु नेंगे तो अलगोंडु में अवट्टरी मियार में फ्लैट तम मी हुन नैरुगा बडती इमारत तंग हदां उळे रुगा कैरिगे हुन अवट्टरी अलगोंड नेंगे मी हिता मोरिकमे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वसलगा आदे मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ظننtu अन्नहु सयुरिसु जिब्रील अलैहिस्सलाम तिमन कलेफाना वसिय कुरव मुंगेंदेवी अवट्टरिया मेदुगा एनं हियोकों हितुमा तिमन कलेफान हीफुल कुरेवने एना तिमन कलेफान गारिहुं अनेक वार्त वेदाने बाय एहावस बुडा अलगोन में नंग नेंगे अवट्रिया की कावकं एनं हिसांतिरा कीने एकम अवट्रिया गेदोरमती अलगोन कुणिकोतलस बाट्टम्वी सुभानअल्लाह अलगोन में गेन नरे हडी हुतुर एचति अवट्रिया गेदोरमती बाट्टम्वी मी देरवरो कंतत मी उननी एमा अवट्रिया अदे उंदगूतक में सलगोन में दुर्वांचे है अदि अलगोन में मडमोली बेकवांचे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मी वरगत सहाबी बेकले विदाल वल यकुन अलैका सकीना व वकार मडमोली कमा हम हिमें कंतिबा गाग हुन्नंजेने रोदन होरीमा कोमे रोलिगंड ගෙන්නා කනුජේ බය මියුන් ඊවනි එකලා එහෙන් කමෙවකින් උල එහෙන් රෝදෙන් හුන්නදෝ කිරියා කමෙව්වාලර ගේගව සම රුලියාස් මගුමතිගේ සම කමෙව්වාර රුලියාස් විස්නාබ තිමාම හිර අලු කමෙගේ තිරේගකන් විස්නාලෙන් ජේ බදෙතෝ එම් අලු කමක මියක හුන්නේ රුගා අලුවන් නමාදන් හුන්නේ රුග මිතිබෙනි මඩ මාතිරිකමයිකෝ හම රෝදෙන් හුන්නේ රස්මෙන්නේ අලු කමෙගේ තිරේගේ කොමෙ රුලිස් කුරා කනුජේ එම රෝදෙන් හුන්න දෝහගා තිමා මඩමොලි වාරේ ඒ රීති සිෆයි ඒ මුස්ලිමුගේ සිෆා මුස්ලිමුන් නකි ඉදිකි ලිබයි නෝ හේලෆා සාලිහ් අනකුන්න ෆාදා දේ මිහුන් ඒ මුස්ලිමුන් නකි කීර්තිමා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්ෆුලගේ මානාගා ආදේ තියබා මිහුන් කුර එම්මේ හේව මිහුන් නකි මිස්තකුන්නන් එම්මේ හේව ෆෝරකොත් දේ මිහායි එම්මේ හේව ෆෝරකොත් දේ මිහායි ولا تجعل يوم صومك ادي تباغ رودا دوس نهداشه ويوم فطرك سوا رودا نون دوس فدای क्या रीति वाहक कोळतम तिबाग रोदा दोस नहदाشه तिबा रोदा नोन दोस फदई
තෆාත් කරන් ජේන ඒක මානේ කි රෝදන් නතිජ්ජාදෙන් උලේනහා ගොතකන් උලේවාහක එන්නු එන්නමස් රීති කොද උලේරුස් අදි එවර රීති කුරාෂේ රෝදන් හොන්න දුවහුවා ඒ කීවේ රෝදාගේ ධර්මය සවාබ් උනි විදානති ලොබේතහුන් හගීගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන්න දෙවවා ෆවා වර මතිවරිකම් මෙමි අල්ගොන් මෙන් මි රෝදමහ අල්ගොන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් ngච්ච ලෙව්විකන් ඒ adi duaa kiwes Allah subhanahu wa ta'ala algun menna mi farlu kore viroda fasiha kama ekiga heyogotuga ekalanga angawa fa magun miroda hifum ge heyo tawfiq minwar korevu nikam isna balla algun menge terega midiya hargo roda hif kitam mi honto mi har algun menna wakiwen gossawani ko bato mi honta ema warabbodu ni'matin mi Allah subhanahu wa ta'ala algun menna mi devvi ರೋದಮ ಸಲ್ಗೊಂಡು ಮಿನ್ವರ್ ಕೊರವಿ ಈ ಬರಕಾಯ್ತರಿ ಎಕಲಾಂಗ ರಹಮತುಂ ಫುರಿಗಿಂವ ನಫಹಾತಕುಂ ಫುರಿಗಿಂವ ಮಿ ಮತಿರಿ ಮಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಹಮೆ ಮಿ ಗಿನಾಸ್ ದೆವಿ ಎಕಮಂಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಶುಕ್ರು ರಿವಾನ್ ಜೇನೆ ಹಿತುಂ ಲೊಲುಂ ಬೊಲುಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊ ಉಫಲ ಐಕುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹಿಫಾ ರೋದಕಂ ಹದಂ ಜೇನೆ ಬುರಕಮಕಂ ಹದಾಗೆ ಮೀನ್ ವಾಹಕಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಎನ್ನುವಗೆ ಉಳೆ ಫದೈನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಕಂ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವಾನ algun dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algun emmenna kiwes heobas aha heobas qabul qura adi rodain Allah subhanahu wa ta'ala devva emme mativeri dharmaya sawab algun minver qorevu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.